Akande mbukeli weNDEBELE TV Ngezekolo ulochiswa ngoMfundisi uSipho Olicks Skosana webandla leRevelations Family Church of Christ NLMPS Extension 24 akubeke nomusa nokuthula kuvela kuZimo Baba nenkosini nguJesu Kristu. Mntaka baba, ekuseni namhlanje sikungosonto ngiphetha isihloko sinamandla sithi sona amandla womthandazo. Ke kwakhuluma enye incebo kaNgezimo yathi yona nyaza okunyazako unganyazi amandla womthandazo. Banengi siyababona bayathandaza, banengi siyababona bayaphumelela, banengi sinokufakaza ukuthi bathandazele begodi abanye babo ngithi sidlulile emthandazweni ngamandla womthandazo sikwazile ukuthi sikuthole leso sikutholako begodi sibusiseke ngani na ngombana kunamandla emthandazweni. Mntaka baba, kokuthoma engingakutshela khona ofana mina engingakulemukisa khona nginakho, iya usazi bonyana uthandaza ngani, iya usazi bonyana uthandaza njani. Kokugcina thandaza usazi kobonyana konke mhlambe okungenza kobonyana uZimo angawulalela umthandazo wakho ukubekele ngeqadi nakho ukuvezile kuye kobonyana Zimo ngibawa ungilibale njengobana asitshe emthandazweni nakasithi yena ngaphambi kobonyana ubawe ilitho kuye mhlambe ngomthandazo bawa ukulitshalelo begodi libalela laba mhlambe orhitshene nabo nofana ophambene nabo. Isihloko sithi sona amandla womthandazo. Kokuthoma ngibawa siqangule ngokuthi sifunde ilizwi likaZimo qange sikwazi ukundlalela le ndaba yamandla womthandazo. Sifunda encwadini kaJohanesi wokuthoma, sifunda isahluko sesihlanu evesini le-15. Ifundeka kunje isincwadi khani ngenzeni ngibele incwadi esifundako iyo ngiyayibelela nguJohanesi ngowokuthoma isahluko ngesesihlanu ivesi ngele-15. Ifundeka kunje siyona njeke nakube siyazi bona uyasizwa nasibawa nanyana yini khona-ke siyazi bona sesikufumene simbawe khona. Mntaka baba, kunamezwi athi uZimo wazi konke esikufunako, wazi konke nalokho esisathi thina sisazombawa khona esikhathini esizako. Nasi incwadi mntaka baba iyaqinisekisa lokho ithi yona njeke nakube siyazi bona uyasizwa nasibawa nanyana yini khona-ke siyazi bona sesikufumene esimbawe khona. Ngiyavuma mntaka baba, sesikufumene esimbawe khona, kodwana engibawa ukuthi siqinisekise ngobonyana singena ngamandla emthandazweni. Kunencwadi mntaka baba ye-Efesi iyakhuluma ithi thandazani nikumoya ngeenkhathi zonke ngayo yonke imihlobohlobo yemithandazo. Asithi nasokubawa kuZimo, asithi nasaziwe bonyana uyazizwa imbawo zethu khisibe sithandaza ngemihlobohlobo yani na yemithandazo. Incwadi leyo ngizokucubhulela yona mntaka baba ekukhambeni kwethumayo namhlanje. Kodwana kukunje ngibawa sithathe nasindaba akhe siqale indoda kaZimo ebeyikhamba ngomthetho kaZimo, ebeyikhamba ngenyeleliso zakaZimo, ebeyikhamba lapho uZimo atsho khona athi khamba la ncebo yami. Khe sikhulume ngo-Eliya encwadini yamakhosi wokuthoma esahlukweni se-17 emdeni wokuthoma ngitsho ivesi lokuthoma kunamezwi atloleke ngale ndlela. U-Eliya owavela ethi chibe yeGiliyadi wathi ku-Ahabi, ngifunga usomnini oZimo wa-Israyeli engimlotshako ngithi akuzuba nombethe nazulu eminyakeni ezako kufikela lapho ngitsho khona bona akube njalo. Mntaka baba, ngencwadi le kunamandla phakathi kwayo, ngalomdana engufundeleko kunamandla phakathi kwawo athi wona eminyakeni ezako le akuzuba nalitho bekube ngimi engitshoko. Kunezinto namhlanje mhlambe ngamandla womthandazo othandaza ngawo awunazo ngebanga lezinto ozithwileko wena. Kokhunye-ke abanengi bethu siya emthandazweni sithandaza ngamandla khisibe kunalokhu esingakakuvezi kozemkodezemo naku okusibhalelako naku okusihlulako. Mntaka baba, veza konke. U-Eliya la uveza indaba uthi akuzaba nazulu akuzuba nambethe bekufunga ngoZimo lo yena amlotshako bonyana kungabi khona lokho bekube nyana yena atshoko bonyana akube njalo. Ngiyacabanga begodi ngiyaguma ukuthi nempilweni zeke siziphilako mhlambe ngeqadi ngemahlangothini amanye kunokhunye okwenzakaleko okwenze kobonyana mhlambe kungabi nezinto eziphelako nofana ngithi mina inthelo ezibonakalako ngempilo zethu ngebanga lamagama akhulunywa. Kodwana mina-ke ekuseni namhlanje ngibuyisa amagama, ngibuyisa ithemba lokuthi mntaka baba kunamandla emthandazweni. Thandaza ngemihlobohlobo yonke yemithandazo. Angikubusala bonyana uMfundisi ufuna
ufuna ukuthini umfundisi ufuna ukuthi kuwe namtjana bangathandaza namtjana bangenzani mhlambe ngeqadi into engenza kobonyana mhlambe ubone ngathi akwenzeki litho ngempilo yakho akhe ngicocele ngohana nanga umaka Samuel begade atlhorojwa nguphenina ngombana yena anganaye umntwana begade mnakambaba atlhoriseka azibona angasile litho bekwafika lapho indoda yakhe isithi kuye khona khani mina angisile litho ngingaphezulu kwakho konke lokho okuhlogako kodwa uphenina mnakambaba begade amtlhorojwana uhana wathandaza ngomhlobo munye mina lapho kunye engunyula kobonyana umhlobo womthandazo onamandla kungakho namhlanje singiveza ihlosithi mnakambaba umthandazo onamandla uhana wathandaza umthandazo ongezwa umuntu kodwa kade uzwa nguye nozimo kuphela ngombana ebekakhuluma akekho wakuzwa kodwa bebabona nje imbhena zomlomo zinyakaza uEliya uthi akuzuba nambethe akuzuba nazulu eminyakeni ezako kufika lapho kutsho khona yena bonyana kube njalo nakuwe mntakababa mina ngithi kuwe namhlanje vuka uqine vuka ujame uthandaze ngamandla uthi lalela wena mumbi lalela wena nozulane akuzuba nemikho emimbi akuzuba nendlela ezimbi akuzuba mhlambe nokugula akuzuba mhlambe nokufa bekufike lapho uzima avuma khona kweyami impilo ngibona impumelelo mntakababa ngamandla womthandazo tshala impumelelo ngamandla womthandazo tshala intuthuko empilweni yakho ngamandla womthandazo uqinise umtshado wakho ngamandla womthandazo babuthelela abantwana bakho abalahlekako babuyise nganina ngamandla womthandazo ngisakhuluma ngamandla womthandazo yokubuthelela kwabantwana mntaka uthe watsheja nje bonyana ababelethi bethu nabasithandazelako balila imnyembezi ufumana umaguqile alila imnyembezi kuzimo phila kobonyana zimona amandla zimo thembekileko yisele Nkosi yethu Jesu napa abantwana bami baphuma endleleni napa abantwana bami izimo namandla balahlekelwa lilawula babuyisa izimo namandla ngobonyana babe bantwana bami athandaze uma bekalila imnyembezi athandaze uma bekalila imnyembezi kufika lapho uzima uzwa khona umthandazo bese mntaka siyabuya endleleni siba ngila abantwana ababelethwe kuhle siba ngila abantwana abanomthetho omuhle wekhaya siba ngila abantwana abafundisekileko lalela sihlobo sami umthandazo unamandla ngikuthatha ngikuthumela kuphena noHana ngoba ngiyazi bonyana umthandazo kaHana waba namandla kwaba khona umntwana empilweni kaHana wabelethwa uSamuel ngikuthatha begodi ngikubuyisana empilweni oyaziyo ngithi mina ababelethi bethu bathandaza mihla namalanga ngoba mntakababa mina nawe sikhambe ngendlela efaneleko mina nawe sibulungeke zinengi izinto ebekade zingasibulala zinengi izinto ebekade zingasihlukumeza zinengi izinto ebekade zingaweqeda amabhudango wethu kodwa ngomkhuleko kodwa ngomthandazo onamandla wababelethi bethu ebasifisela khona ngomthandazo wethu mntakababa kukhule sikuzuzako namhlanje akhe ngikhuluma ngendodakazi ngikhuluma ngoEliya uEliya wabuthelela abafundi bakaBhali uyifunde mntakababa encwadini yamakhosi uthasele ababuthelela abafundi bakaBhali uEliya wababeka entabeni kaRameli wabanikela yabo ikunzi wathi ihlabeni ikunzi le bese nenza ngayo umhlatshelo nimbizo uzimeno nangabe nguzimo khona nguzimo ophendula uzokwehla ngelangabi lomlilo achisi altar lalela mntakababa bakwenza ilanga lonke azange kwenzeka litho lokho azange kwenzeka litho umnikelo wahlala uhleli njalo bekwafika lapho uEliya asele abakohola khona athi khanulele khanusayokuvakatsha khanuyephi na kodwa nasafika isikhathi senqokazimo safika isikhathi senqokazimo somnini uEliya wathi ngithitelani ke mina ke ngenze wami umnikelo wawenza umhlatshelo wayihlahlela ikunzi wabeka phezu kwe-altare mntakababa umthandazo unamandla na uthandaza ngokukholwa bakhulumile bafana ngithi mina bavumile abavumi bathi umthandazo unamandla na uvuma ngani uthandaza ngani na ngokukholwa uEliya wayihlahlela yakhe ikunzi wayibeka phezu kwe-altare ngale kwalokho wenza lokho ebekade engaqabangi wathela amanzi phezu kwe-altare lithenali manzi altare wathela begodi magekana ne-altare lapho kade abeke khona amatshe kuya ngenkoro zakwa-Israyeli lalela sihlobo sami enye nenye into esiyenza ngokukholwa uEliya wenza ukukholwa aziwo ngakho bonyana uzimo uzomphendula nganina ngomthandazo azowenza endaweni leyo onamandla kuthasela kwenzeka lokho ngiyaqabanga bonyana bathe bona bambona enza ngaleyo ndlela bathi uthatha amachansi bathi lo yena uyasilinga kuthena zakuthambisa i-altare kuthena zakuthambisa inkuni
ntoni uqabanga bonyana uzimo uzazitshisa na lalela mntaka baba yathandaza inceku kazimu Eliya wehla uzimo ngomlilo mntaka baba wehla umlilo watshisa ini na i-altari bewatshutsshuluza ngitsho namanzi angemsedlaneni obekade ungeqadi we-altari lalela umthandazo unamandla umthandazo othandazwa ngokukholwa unamandla ngikhuluma ngendoda evela eThitshibe yeGiliyadi mntaka baba ngikhuluma ngoEliya nakatshelo Ahabi afunga mntaka baba ngosomnini amkhonzayo athi akuzuba nazulu akuzuba nambethe wakwenza lokho wehla umlilo uvele ezulwini walitshisa i-altari mntaka baba asirage ngethuma namhlanje ngithi mina kuwe umthandazo unamandla kwenzeka ngaleyo ndlela mntaka baba wehla umlilo wehla uvele ezulwini chisi i-altari kunganamuntu mntaka baba othethe umlilo mhlambe ngesandla sakhe watshisa i-altari lelo kodwana ngomlilo ovele ezulwini ngomthandazo namandla siyafunda mntaka baba akhe sifunde encwadini kwebe-Efesu besithandathu ngibawa mntaka baba uyifunde yonke incwadi leyo lapho ekhaya ngombana usalala nofana usabukele njalo uyifunde yonke ekhaya kodwana mina ngizokujubhulela imida emibili imida engikhombisa kobonyana umthandazo unamandla kokuthoma sithandaze ngalendlela nofana asifunde ngalendlela kwebe-Efesu besithandathu asifunde umuda we-12 uthi wona ngombana asibindane nenyama nengazi kodwana sibindana nababusi imphathimandla imibuso yephaseli elisemnyameneli kanye nemibutho yemimoya emimbi esemkayo lalela sihloko sami ngifuna ukuthini ngendinyana le ngifuna ukuthi mntaka baba kuneziphi thina abantwana bakazimu esizilwako esingaziwe bonyana sizilwa nabo bani esingaziwe bonyana sizilwa nabo ngebangalani kodwana kuneziphi ezizilwako ngikuthongani liphela khona ngikuthongele ukuthi mhlazana wena utshoko bonyana zimu yisele Nkosi yethu Jesu ngiyakwamukela kobanyana ube yinkosi yami ngiyakwamukela bonyana uphile kimi ukhambe nami kwakusuka mhloko mntaka baba besele isukile ipi kodwana ngomthandazo namandla mntaka baba iyanqinisekisa incwadi ngombana asibindane nenyama nengazi abantu esilwa nabo asibaboni izitha esilwa nazo asiziboni kodwana mntaka baba kunemphathimandla kunemibuso yephasi elisemnyameneli ebambene nathi eminye imibuso yakhona yephaseli elisemnyameneli ibambe imbusiso zakho eminye imibuso yephaseli ibambe mntaka baba ini impumelelo yakho ekuseni namhlanje sengingakutsho kunye ngithanda ukuthi mina kuwe thandaza ngamandla nyasa ukunyazako unganyaza amandla omthandazo qine edolweni isihlobo sami umbize uzimo khona umbize uzimo ongabonwako umbize uzimo ongalaliko umbize uzimo ongabhalwa litho umbize uzimo ongalinganisekiko mntaka baba uzimo esimlo chako mntaka baba ngezo samlinganisa angirage nokufunda incwadi sifunde evesini le-12 akhe ngibambe ivesi lokugcina le-18 encwadini kwebe-Efesu besithandathu ithi yona thandazani nikumoya ngenkathi zonke ngayo yonke imihlobohlobo yemthandazo kanye nembawo nisakhumbule lokho yelelani begodi ngenkathi zonke hlalani nithandazela bonke abaqongileko sihloko sami bathandazela abaqongileko bathandazela abasenhlungwini bathandazela abangakwazi ukuzenzela nithandaze nikumoya ngenkathi zonke ngombana umthandazo unamandla mntaka baba thandazela umzakho bonyana ubusiseke thandazela umzakho bonyana uqine ubambane ubumbane ube yinyanda yinye nikwazi ukuphumelela mntaka baba ningakhombani ngemino ningemzini munye ningakhombani ngemino ningendlini yinye lalela sihloko sami namhlanje sithi thina sinamakhaya kodwana abaningi asinawo amakhaya sinemizi sakhile ngebanga lalena ngombana asithandaza umthandazo namandla omunye nakathandaza thinge ehlagwini omunye uthinge eSewula omunye uthinge eTshingalanga lalela sihloko sami asibambane sithandazelane sikhumbulane njengoba thina siqongile sibantwana bakazimu engifuna ukutsho namhlanje ukuthi mntaka baba umthandazo unamandla thandaza ngemsitheleni bangakuboni ulile kuzimakho bakhulumile bathi abaziko bathi emfihlakalweni nami ngathi ngithi efihlakalweni noSomandla kunembusiso efihlakalweni noSomandla lapho uthandaza khona ngamandla mntaka baba kunembusiso kunomphumelo omuhle ekuseni namhlanje ngisokubawa kubonyana mina nawe sithandaze kuzimu kubonyana sisize kubonyana sifunde ukuthandaza ngamandla begodi sazi sikhole ukuthi esikuthandazilako nesikubawileko nesikufumaneko mntaka baba sikufumane nganina ngebizo lakhe liqongileko mntaka baba ngibawa mina nawe sehlise thina
ubuthina abehle bese kuphakame ukukhona bukazimu kithi kuphakame intando kazimu kithi saze bonyana sithandaza ngokukholwa sithandaza kuzimu ophilako kobonyana asinikele amandla ukuthi siphumelele ngiba wasithandaza zimo namandla zimo othembekileko yisele Nkosi yethu Jesu Kristu ekuseni namhlanje siyabawa kuwe sinikela isekelo lakho lamandla sinikela ukukhuthala emthandazweni sithandaze ngamandla sazi bonyana sinokukholwa kobonyana konke esikubawa kuwe kuyaphumelela encwadini yakho uthe asinakho ngombana singabawa ekuseni namhlanje sibawa amandla sibawa ukukhuthala sibawa ukuhlala eqedi kwakho sibawa ukuba abantwana bakho abaqondileko ngebizo elinamandla leNkosi yethu Jesu Kristu bebe phakade amen.